Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Jocinom Gamesu, danas ćemo igrati Left 4 Dead na mapi Blood Harvest. Sad ćete vi vidjeti zombi svoga boga. Uja. Vi ga ovaj nije umro, jeste? Ma ipak ja menjam pušku, baš me vidim. Begamo dole. Ko to viče? Ovi su tuku međusobno je. Što nema? Ćao, brate. Malo sam ti raznosam glavu. Čekaj, potražimo pilule. Nema ih. Idemo ovdje. Gdje je debeli? Čuo sam debelog uje. Majko. O, brate, šta je ovo? Ja, uhvatim. Kako me zeznuo, lik? Bravo, dječko. Ti mene. Sram te bila, bre. Nisi smija to da radiš. To ti je velika greška. Čekaj. Au! Ko su te namili stakle? Čekaj. Ovo je jako nešto sumnjivo. Vidi bombe. No, možda jedno. Čekaj, imamo ovdje nešto. Pilule. Pričekam. Što nam treba. Idemo dalje. Šta ovdje ima? Nema ništa. Pipe bomb. Čekaj da im bacim jednu lepu bombicu. Evo sad se vidi bre. Ovo me uhvati. Još jedno pipe bomb. Ima 3 pipe bomba. Bacit ću još jednu. Bacim još jednu. Vidi ima 4. Oh my god. Lele, sokolovi moji. Juriti. Kako pogodimo volu. Znači imamo bombu i ispljiva me smrad. Debeli. Šta je brate ovo? Au brate! Skinuo mi ceo kill to roko 5 sekundi. Jo, vidio sam te. Gdje si pobegao? Nećeš mi poveći. Dogodao se. Znam da si tu, nemoj se kriviti. Znam da si ovdje, nisi. A ovdje si se sakrio. Tu se negdje sakrio sigurno. Smrad! Oh. Što je ovo jezivo? Idu pičku matu upuš. Tank! Begaj! Paralizuj ga! Ubi ga! Ubi mi! Ubi mi jednog mog. Kad reći sam mene ubio. Aj vas dvoje bre, ste normalna deca vi. Niste. Znam da niste. Ovdje nemamo ništa, imamo ovdje pregledamo, imamo nešto. Očigledno nemamo. Ovi gosto bez nogu je. Koga je ubio mjesto mene? Sad ću taj da plati koga uvodi. O, mega pilule, to meni treba.
Ozbiljte boli malo. Čekaj da... Šta biš... Nisam dugo igrao mapu, ne znam šta treba radim ovdje. A da... Jo, kof... Jo, čekaj, jo, idem gore. Ne. Jo, što volimo. Jo, volim. Dođite sada. Baby. Oh yeah. Oh, mame. Oh, mame. Oh, mame. Oh, mame. Gdje? Nemoj me zezaš, bre, što ubijem. Umri, brat. Šta mu uradim? Skratio sam ti muke da vidi odavde počeli dolaze. Des... O mame! O mame! Mama! Mama! Pomozi mi mama, sad će me ubiju sada. Sad će me ubiju. O mame! O mame! O mame! Jo, fuck! Debeli gmaz. Ne vidim sad ovog. Smrad. Vrli, brate. Šta je ovo kokoše? Gde? Opet vič. Jo, brate, evo više potrošni health sada. O. Čekaj si. Neću. Daj, brate. Šta je ovo? Puš. Tako je. Jo, šta mi uradi se? Neko kilo je, brate, ja sam ostao bez helta. Brž, bre! Ovo, ja sam ja oslobio. Ajme, healuj. Healuj me. Uš. To, healala me. Sad ću ja da stavim lepo ovdje. Gdje pukajem i da begam. Begam! Begaj! Beg! Čekaju! Kako? Uuuu, brate! Kako sam je tresnuo po hedari. Ali, baš zato ja imam lepo. Zato ja imam prelepo. Čekaj. Ne idemo ovdje. A daj, opet me ispljuo ovaj smrad. O, mame! Čekaj, vi me će pukne neko. A samo jedno. U što može je? Čekaj, bi to htjela... A! Evo da! O, mame! O, mame! Ti se to opet kriješ, dečko? Znam da se kriješ. Čujem te, brate, kako dišeš. Gdje? Ujem. Šta mi uradi lik? Manji ti to pojim. Ne valja luk. Umri, bre, debeli. Upukla ti bulja. Ajde, bre, ulazi. Ulazi, bre. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio video, bacite like, subscribe, komentar. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!